Iricha ahan maktada Govt Job Explainer na ikong nono khurumjari ngasi su mayam gidam ki yamna kanaraba Govt Job ki information update ama pudun laksari mayamna yamna khorang na ngainari ba railway ki NTPC 2024 ki latest update mayam da pijara ki kong asi de vacancy je hojik 10884 muki chang vacancy je lakpa yai hena notification thoe ko adugi matang da mayam detail explanation mayam na preparation to mutam da kari kari khangda ya da ki ha jo preparation to bon ngai na ba gidamak ta mayam na I video sip semjarak pani haiba railway ki NTPC officer entry level ki job asi interview yaudde haiba job ki selection process da aduga koina descriptive paper hana essay writing letter writing thesis writing chingba asi maina tongana English ki descriptive paper ju yauroi ko aduga sida yama nungai si myam koina maths ki preparation to matam da ju railway na hangba exam sing dadi myam advanced maths yaudi ko arithmetic ki portion khatani hangdusi aduga railway ki exam sida myam English ki question paper ju yaudi ko English khara sonba maths khara sonba singi yamna opportunity laireba job vacancy ni ko railway ki thabak sing asi myam government job ngatani ko kauriba NTPC non technical popular category haiba sida kari kari job salike habdo qualification kya orgadi yagani hamna chingba mayam channel sida mayam video sibu loifo yengbirgadi loina khangani ko mayam na channel sibu nong thenabi orgadi channel sibu subscribe video sibu like toksimbiramu railway ki RRB Railway Recruitment Board na non technical popular categories railway NTPC hai na kauriba exam si national level da thagdaba exam ni ko vacancy ji 10884 mu ki chang lakani ni hari ko magi selection ki stage te mayam ahan bada prelims torni mathang mains loiraga skill test mayam typing test ni ko typing test changba post vacancy khara ju yawgani changdab ju yawgani ko si loiraga document verification loira matung da medical examination toroga selection je lepodabni ko official website indianrailways.gov.in dagi details sing yeng bi yagani ko mayam ado sida RRB NTPC ki recruitment posting je kari kari post makhal kaudino hai matamda ahanbada junior clerk cum typist account clerk cum typist junior timekeeper trains clerk commercial cum ticket clerk traffic assistant goods guard senior commercial cum ticket clerk senior clerk cum typist junior account assistant cum typist sumaina post vacancy mayam lei ko vacancy asobodi horga macha clerk ki thabak chi aure senior clerk adudagi traffic assistant goods guard na chingba post vacancy yamna perks amadi allowance fazana phangba post vacancy ngatani central ki job ngatani ko myam hariba job sing asi ki vacancy je myam ahan bada post vacancy account clerk cum type se 361 vacancy hojik pogi ondi leide ahang ba leire hani lei haire ko commercial cum ticket clerk chu 1985 vacancy leire ko ji junior clerk cum type se ju myam 990 vacancy leire trains clerk ju myam 68 vacancy punna sigi ahan bagi category sigi oina 3404 vacancy leire ko aduga khatang chawkhatba post hai batare goods train manager da 2684 post lei station master da 963 post vacancy lei chief commercial cum ticket supervisor da 1737 vacancy lei rehana notification di yauri ko junior account assistant cum typist su 1371 vacancy lei re senior clerk cum typist su myam 7725 vacancy total da 7479 vacancy category ani je punsil laga mayam 10884 vacancy di hoji ji confirm oi hani yaure ko aduna mayam bumper vacancy ni lai se vacancy jo asuki mati yami hariba job sing ji damakta preparation tawge have targa di mayam graduation loraba degree certificate par candidate sing ogedam ni ko aduga typing changba thabak sing asi mayam senior clerk cum typist si orga di typing proficiency legdam ni ko typing haibo ogedam ni traffic aduga junior account assistant cum typist ban ba thabak sing ase aduga junior clerk aduga senior clerk na chingba sigumba inquiry cum reservation clerk sumaina clerk ki thabak amadi kasida cum typist an yorei se typing changam ni ko aduga senior timekeeper ji ju typing proficiency legedam ni ko sida moina hindi na chakna english hari ji ma'am english ta hairagadi typing je 30 word per minute num ngamadi yare ko selection ji ra ngamgani selection process ahan bada CBT ahan bain to gani ko prelims odini si common oi ko post vacancy mayam ji loina common odini exam matang tharaga aduga khoina khogi cut off mark to yobogi matung inna akhona exam sing ji tha matam da prelims se khala matung da main se tongan lakani ko main se makal lakani akhona khaliba level do pay level 4 ki 5 ki 6 ki tongan khaidro kani ko adu khoina selection phangi ba job ji matung ina main se tongan loi thagani ko si khallo matung da typing changba organa typing do yaurgani ko loyer matung da document verification toroga medical examination toroga merit list thoga selection je togani ko
aduga magi selection process ki CBT paper 1 si sigi exam gi section ahum lei ko English yaugde aduga maths jo myam advanced portion yaugde ko arithmetic portion ngatani maths ki question 30 reasoning ki question 30 aduga GK ki question 40 ori ko punna question chama mark chama 90 minutes ki matam bigini ko negative marking 1/3 legani ko mains ki paper jo chamane mains ta maths ki question 35 hangba reasoning ki 35 aduga general awareness general intelligence amadi general awareness ta 50 question GK ki question 50 ni ko total 120 question ni 90 minutes ki matam pigini ko adu matam je dum phajana kona bani ko haidi sigidi sectional timing ke so leite ko adu mayamna exam sing asigi preparation je phajana to ge haba taragadi textbook ki yearly pass pro je mayam laisin bio ko textbook ki yearly pass pro je rupees 527 da phangani mayamna textbook ki yearly pass pro je lai matam da TTM haba code se sinabiyo ko aduga mayam discount 12% ki discount je phangani ko textbook yearly pass pro amuk pu lai gradi mayam akoina any job vacancy ki matang da adi akoina mock test ogira previous question ogira sub topic wise ogira loina thaba yagani ko sida mayam RRB NTPC ki ju CBT prelims samdi mains ki mock test series loina yawgani chapter test oina tongana thage su yagani aduga subject wise ki thage adudagi khwaidigi exam da hanganba question type most repeated question thage hamna singba loina sidagi thaba yabani ko previous question sing PDF format ju loina download toba yagani ko textbook yearly pass pro live link so description da hapsaramge aduga mayam sigi textbook yearly pass pro je amuk pulai gradi chahi dugi oina loin chatuni ko any government job lak matam da loin eligible oiduni chahi amagi lai gibsina mayam any job anoba la kan da dum update tawgani adoina question sing asi loin update tawraga mayam puna preparation tawda yamna kanaba app ama oiri ko aduga mayam ahenba skill changba job vacancy yauri ko assistant station master amadi traffic assistant gi posting gi onadi computer based aptitude test CVAT na tongana paper thagani ko adubu sigi post na thabada gi post di sigi CVAT hariba paper tongan ba hen ba je changoi ko aduga typing test sangi ba posting je karam no ha matam da junior account assistant kam typist senior clerk kam typist amadi senior timekeeper hariba post vacancy singa sini typing test sangi je ko aduga age limit se ahan bagi section dina ma'am 18 dina 30 years po ore akon bagi section na 18 dina 33 years po lai ko ida age relaxation lo no pigini OBC non creamy layer gi oina 3 years ki relaxation pigini SC ST gi oina 5 years ki relaxation lo no pigini ko relaxation piri bising asi upper age tani ko ma'am sahi wat try pan yog daba sahi 18 yog daba sing di apply to bu yadi ko thabak thariba candidate sing graduation lower ba candidate sing khatana apply to bu yagani ko mayamna thabak sing asi ki preparation to bataraga di SSC coaching Manipuri har YouTube channel ase mayam subscribe to sunbiro mayamna Google search taruga ju dum phangani ko chi channel se da mayam maths ki portion asi mayamna khwaidigi luyena haina base laithok na bagi damakta maths ki live class nuti gi 9 pm da tawri ko mayamna kari chapter tawgram no habdo mayamna playlist ta sangaga tawgraba chapter sing loina yengbe yarani ko percentage profit and loss discount simple interest compound interest installment ki problem aduga ratio ki question hojik ngarang dagi ratio ki question hot hogre ko adun ma'am daily live class togadini ma'am na channel si join toroga subscribe toroga ma'am na kana basi puna lomina si aduga any topic tak matam je ma'am hero zero then hero level fogi pukhalakani ko complete smart process sinarga solution je solve togdini traditional method ta ko formula sinarga solve to lebda do main lai ko basic tagi advanced level for yoklakani topic wise type wise tawgani previous question paper loin yawgani ko practice session lagani aduga mayam any railway gi thabak ogera SSC gi GD MTS CSSL CPO CGL agnivir nursing assistant singba India manung da koriba central gi exam khudimak Manipur gi ogera central gi ogera exam khudimak maths ki question paper bu yawrga di dom kanar ga do ba coaching class ni ko torise mayam si gi kanam je pon lomina si mayam smart approach ta question sing asi kamaina solve to bu yai question je kari gum laithok losin toroga di kamaina togani question je luhal ju kamaina khomgani haibagi singje mayam exam technique singje loina channel sidagi pona khangmina si ko mayam na khwaidigi lui haiba maths se khwaidigi live subject ohelasi adu smart approach se tamasi aduga mayam thabak khana bhona minarsi ngasi gi onadi update si galona mayam matang si dai video si tension jarage mayam na textbook yearly pass pro live link su ai description da available ohelamge ko mayam bu khurumjari thank you